bazar thlir tu te chibei ule khovel boina lian ber indo pui chok chuak thengei turangai mek chu are maidon haulo ti achiang zela Ukraine ram kho chaklama Donbas anti mai Luhansk bial le Donetsk bial te chu Russia ram President Vladimir Putin chuan independent ram anni apom tak thu puanga heng ram te hi kumsang ni som pali atangkhan Ukraine ram laka helin Russia hian alo pui ngar to a Russia chuan heng rama te hian an sipai te da lutin heng rama hian buaina a thlen lo na turin an sipai te chu an duty don ni in asoya US chuan Russia sipai te chu muan na boruak humhim tur an ni lo ti soin Russia chuan indom hmashruai atanta ani ati Donetsk People's Republic le Luhansk People's Republic inti Ukraine ram atanga independence puang te chu Russia chuan apoma a recognize ta a Putin an Donetsk le Luhansk ram apom ti apuan atanga dar ka nga hnuwa Russia sipai te chu heng rama hian peacekeepers an ni ti in tirlu an ni ta a an la in dawlova ma se US soi angin helai biela hian in daw na in tranta ni a ngai thei ani Ukraine ram President Volodymyr Zelensky chuan TV a thu soin tuma kan hlaulo atia chuti lai chuan tuna hian kan thian tak tak le kan kopui tak tak te kan hreto dona Russia ram hi thu chawa bau ngam ram po kan hre thuayang ati February ni somni le pani tholeni khan Ukraine ngen na angin United Nations Security Council chuan thut khom man mo an nei ngala US chuan Russia thil ti dan hi na taka soi selin peacekeepers an intia an ni na tak chu kan hrevekani ati khotlang ram te chuan Russia hi hrek an tum thu an soi ngal sap sapa ma se atira tangin hei hi chu soisa ania Russia President Putin a hian a hlaulo na sa hle ti alanga akal ngain akal zela US President Joe Biden chuan Ukraine ram atanga inlak rantum ram pahnia US mi le saten sum le pai an man theina tur zong khapna thupe ka ming aziak ngala Russia in Ukraine do tak takani chuan hei aya zawzo ka hrek na hi kalpui chopchil ngala ni ang ti asoibok UK Prime Minister Boris Johnson po in Russia chuan Ukraine ramin ma ni ai ro in rel tura zalena anei arab rual nia soin khovel dan abo cheta ni in asoya Putin a hian indo turin ma ala ni a hriat thule chu chuan Russia ram hrek na rap thlak tak atong bodon ni in asoya German Chancellor Olaf Scholz po in Russia ramin gas athon chuana tur project Nord Stream 2 pipeline nikuma zo felto la hon lo chu ti top nga lani ang ti asoibo European Union ho tu te po in Ukraine lama pheikhai rual takin antang ho ti an soi ve bok UN Secretary General Antonio Guterres chuan Russia chuan UN thuthlung Charter of the United Nations abo chian ni in nasoya Ukraine na thil thleng chu din hun hlau oma khovel pum din tir tu ania boru muan omma om theinan ram zong in malak ngala ngai ni atibok Japan ram khovela ram hausa pathumna ngai chuan Russia in Ukraine aruna ni chuan khotlang ram lama atang don ti asoya Japan Prime Minister Fumio Kishida chuan Russia chet dan chu pomjam chi lo khovel dan bo chiat na ni atia Russia ram chu a thei anga hreka avo ve ngal bok ani Japan hian Russia hi electronics lama a hrek theya Japan in a hrek ani chuan Russia ram bank le an thil siam na lamin an tuar hle tura ngai ani heti la hian Donetsk a chuan Russia tank kan lut ruya sipai phur motor po an tlan lut zela Putin a chuan Ukraine ram kho chaklama boina le thisen chuana a thleng zel ani chuan Ukraine ram aro rel tu te mo phurna ani ang ti a soi ngal mak boka Russia hian heng ram bial pahnia hian kum engemaw zat atang to khan an passport an lo sem chiam to a Donetsk le Luhansk sa cheng te hi Russia khwale tuini na nei noi sari ai tam anum to a hei hi mangtangka in Russia chuan an khwale tuite hum him na na mala angin ai soi thei don ani
Russia hian NATO ram an pung hret ti a murenga Soviet Union ke chiat nu khan NATO a hian Soviet Union ram ni thin tam tak chu anin chung lut to a Putin a hian chiang takin Ukraine chu NATO zom a phal lo ti a soi to a Russia hian Ukraine chu tran lam nei lo ram ni se NATO chuan Europe kho chaklama sipai ada te titlem se ti alo nget fo to a ma se US le athurol puite chuan an pom sak du lo ani Ukraine kho chak lambial pani independent ram anga pom thu apon lai po in Putin hi athinarim hle ti alanga hunrei takatanga ti ngai to ani zoka Donetsk People's Republic le Luhansk People's Republic te chu rambung sang an ni kan pomani ati Putin a hian Ukraine in NATO azamani chuan Russia tan hlau omani ngala Ukraine hi Russia in Asia mania Ukraine hi Lenin malak na awanga tun din mun thleng hi ani ma se Russia du lo na lan tira Lenin a hriat reng na thil ti chiat ani thin chu communism ti bo tumna ania Ukraine laka hian communism ti top omzia hril turin kanin pe reng ani a hrim thua Ukraine hian a hrangin nam ni na an nei lova ram hrang ni na po an nei lo aram mi te du dan kalin Ukraine ram hroi tu te hian khothlang lam ram te fuina in nakala Europe ram te le USA hian Ukraine hi ko ngai hret an tum renga US hian NATO chu in veng ton tura in zom khom mai an ni ti a soi renga an soya piang ring mai turin min be seya ma se an thu soi omzia hi kan hrethiam ve renga NATO a chakpo le Russia ram tan a hlau om ti kan hriani US le NATO mel malian ber chu Russia ani ti kan chianga Ukraine hi Russia ram ka nana man an tum ngei don ti hi arin theya min thla tu te po khan chu an rin dan ani karing keini point an thu soi hi kan ring lo ani ati ramdang in shreka an vona chungchang sein Putin chuan min soi thai le to a Ukraine rama hian engma thleng lo po ni se Russia hi achak zel chuan min shrek tho don ti hi kan hria a areme morem lo emo phua chop point Russia shrek dan hi an zong ngara Russia thang lian zel hi an ngai thei lova tun ma po in chu an lo berani engma kan ti lo po in kan lo om veringot hian an poi kan soini in biak na neya din hun inanga ding chunga thupoi mo soi ho kan du na hi US le NATO hian min la chang lo reng chuti lai chuan kan ram din mun chu a che zela kan tan hlo om a hnai zel ani chutiang ani lai chuan Russia hian ama himna na adu anga thil ati athianga chu tu na kan ti mek hi ani ati US le NATO laka alom lo hle ti achiang viau ani Ukraine ram chim chak lam Donetsk le Luhansk ram independence hi Russia ina pomrual hian Cuba Venezuela Nicaragua le Syria ten an pombe ngala Donetsk le Luhansk sa chuan Russia in a recognize lom hian kong an zo lui mai ani helai boina hi tun hnai maya in tran ani lova US le Soviet Union in kara Cold War top nu atanga in tran kha ani to a kan post masalama po kan soinual to kha Putin a din hun hi ngai toila athil ti hi Russia ram mangai tu ta na ti om tak ani na chin a omo me engpo ni se du tok le photila arem chan dan angin thilom dan kan ron update zel don ani